Siabrem Kasia was Sompa TV so no ebese boaden cheche e de afa Sompa 93.1 FM and no e was Santimantemo Sompa 98.9 and so e was Sunyane and Bromantemo and a Sompa 90.7 so Kranza 4 eje atwa madeshia wonom e wabuno epoye mantem nyinada Facebook ne dijuma eye Sompa TV Ghana and our Sompa 93.1 YouTube no eye Sompa TV ye ko ensem ni mu ade pedi mu tintimai no ene se panyi kwantrefo ya ECG adwumako no otua no wo trese ensem bia panyifo binom aba abonten trese enyina mo ahoɔden nwumako bese miensa wo ba betom no enye ade a nokre ewom kasa ede afa ho na IES boss no wono so atrese Ghana baby a yaba bedru de enkadum sokola no nanka eni kwan se yani e flash bi so anka pese ya behu e wo yankasa ya setene mu na nkroto be se de ho na ye kasa afo no south east abatu ampesua so wonom so enya mfaso de e wo ahoden ene ye mu a ni nyina emu nsem no ye de e ba bedai mu sa wodo wani kirebo e wo Takoradi port ama panyi na danko akufo ado akoye dwumadie so no kubi e de ama adehia wo ni nyina no se FM gudwumedie no ebetimi afa ne ntampa ede efra na yetiti nsem bi se yankase enua bema wo hene baya wodi ne dwuma e wo wuntumi FM ene wuntumi TV no asante manta prosifo ensa so ne pechi ye bewura mu na ensem akokan ye ne de nam so nti a ni nyina aba ene baby akwakosie no ye de mu ama ne bo abom nsemi afoforo binumu a eya okansie mu nsem etechre ena ene anope mo somfo ohene ire mame ekua yebowa esi amabronya matrase a mede eba bedai mu wadaroma eya no akan ye ho online so na watie yen eya www.sompaonline.com ensam no ukọ nso abetimi akenkan bi e de free wo na ya fa seda ema 21st clinic the sciatica expert wo say ya de bibre bia no ba obetu ase ni titru ene sciatica ya de no da so awo mu e wo South Africa ntino mo amo South Africa Johannesburg Zimbabwe ne Swaziland no monyi 0244 915-116 0244-915-116 na mbuki appointment na wonom entimi emission to munyalo wase enfamamo enu echi Sompa chede adwumedie no eguso aya ekoso ntino emekunafo mobrofo woni biefo ene enyankafo no ta wa media foundation eya doye de aba wonom ti wode kakra won wadaroma na wode abekan ye de no se beye mu beye du na aso edipa pi so ode no se ye mo na se nuane ahodo a ye beje na yada wase brekro na so no bia wode no entoma entade ni nyina so ye beda wase na bibia nso atimi akoye ede amount na insurance nso abuso ede amount frɛ anase bia wo niam no ntimi fa betimi afra anase mobile money number 0598 559802 0598 559802 and 0241 272990 edin beba eyetara one media anase blessed foster adehye yen hwanye brani adagena ensam no sane esitie no yentimi emfa emamo ye hwensam na se ede afri na nsen ensem bi aba betodwa ede afri ti breakers chief executive officer ede ma independent power producers IPP yera Dr. Alekem Kwabla enso ede enum aba beto abonten achese amanfo no adodo na no ena wodi hu apinisie na papa ya sem obeka ye nyina ne se wo hwe se ne ne masitie na ECG adwumako ya oma ye ahwodene ye ema ye nya enkane no esanse enema entimi enkoye ni ntino sese de wanhwe ya enwumako bese miensan ya wobo adwumako yi ema Ghana yenkane ya ho nsem ejina ne naso no ye ba betotum ne yetutum so dia ene na Ghana gese ye de enhyase ya no ese dum so no de afa na ebeba kese asem wese beto dwa no anamso ama acting managing director edema ECG adwumako no engineer David Bodi Asamwa enso ababonten edi nkurahye sem ma Ghana fo nyina se yanka yakomanto yayam na sa asem no a
free IPP panyipa no hoba no enye no kre enu nti no won nyina no eye wafam de sebe ya Ghana ye kan ya ho nsem no ebegyina ne naso na interest rate a Ghana adwadifo dodo na da bia na dollar ne kosoro sidi ne wo fam no wase wodrua eye ahoɔdene ye aso ye ho a ɛhɔ ɛna wɔnom soso ɛnam a wodi wɔn dwuma wɔn sikasɛm ne ade ne nti no ebi ho mframa ɛna abɔ wɔnom ɛtɔ da bia na nneɛma ayɛ sɛ ɛkɔfɔm kakra ɛwɔ anyinam kanea ho nsɛ nyɛ sɛ bia enyumakuo bɛɛ sɛ miɛnsa ɛne yɛba bɛtoto bɛte sɛ deɛ IPP yɛwura Dr. Elepem ɛka yɛ no yɛnkɔ ne yɛkɔtie yɛwura Body CG boss wabla wɔ kasa ne titu ɛfa Asogri power plant na wɔnom soso ɛse ho nsɛm no ho. Sonia Sogri of secret, everybody is aware because of death. But the good news of Sonia Sogri is that they are going to be back in the coming weeks because we are almost resolved the issue that made them go off. We started paying them. Then we are also having a plan how we'll be paying on weekly basis. This time not monthly, on weekly basis. That has been, I've had that conversation with them. And to show good faith, we started paying. Show that it is not just that we are talking, but we are acting on what we have agreed going forward. Sonia and Sogri, when they shut off on the 8th of the previous month, we paid that week. Then the following week we paid. But because the payment was not sufficient, they decided they are not coming back. Then I halted the payment because I thought that if people are generating and Ebusia yewura yin sem no wa ma no ampempa woto so esan edi sei efa ho efa enyinama hoden ya so ye no wonom sikasem anne enam eye rate akosoro ewa amansan so sikasem anim ntino ama we ni nyina esia yewura no nam so kasa no. The truth is that majority of this debt is as a result of forex shortfall. Each month, forex alone will lose about 37 million on monthly basis. So if you get the money and you pay, getting the dollar becomes a problem. Sometimes you even make payment like what I paid yesterday. It will take sometimes days, weeks before they get it because of the dollar. If it were to be serious, when you pay, now the banks will have to get the dollar to convert before they pay. And by the time they convert, if the dollar increases, then it means that you will still have further shortfall. So with the payment, we are doing the best we can. Ebusiani Power Kasa ye wano any acting managing director at the Electricity Company of Ghana no engineer David Body Asamoah any din na ye kwaye nim no na eye enyinam kane ho ensem ya ena ye giremu executive director at the Institute of Energy Security eye Nana Amosi ya wotoso enso Nana so edna no ato bi e kire se finfin mienu ni dunso mo ebesi ene ya ye ka se de wo hwe Ghana nyame adom ene pa ahodo ya yensa ka efri sabre no eba ene niema ahodo a yetimi atoto ama yakọ na edim na wonhwe ni mu kwan krampo se Ghana yenyinam kane ya ho nsem no ebesa abonani preso keto abi kura na dwumedie bia na ekoso wabra na bobo die ho nsem ekoso ewo eye enyinam ahoden ho nsem so no enanana amwasi ejina so eto nanum tu okire. It's been 7+ years of wasted resources and opportunity. It will take us, heavy investment and some substantial years to return to where we were, at least in early 2017. The assurances that have been given by the boss of ECG is not something that you can rely on. And for us, we believe that with the opportunities, the resources trusted on the new government or the government, the current government in 2017, we should not be seeing them so at all. Because we had a very respectable, dependable capacity in excess of 4,300, even when our peak demand in 2017 was less than 2,000. Ebusia nana amosi ya wotoso enso penyi kwantrefo ya Institute of Energy Security wochia ano afei yadrumu ewo afo no South East abato mpesua so ewo Asante Mantem asenom na wodi wani remu ewo MPP oso kokrokwa amanyoko ni mu apenyi ya wogiremu akwa prema shebedwa akonwa no onimonyafo ya friend Frederick Champon wono so akasa ekrese wo hwen kroto ahodo ye wo mensina na sempesu ahodo a mebodin ebiti se du krom camp nyame be kire pokuya se enu sitaben mu ni kroto ahodo na wonom enya hoɔden ye ama nabu wonom so kire se ansa na MPP beba akonwa so no na enyinam hoɔden ho nsɛm no atoto ape wo ho a
esum kabina na aduru wono mu a ama womasua ho nsem kora no atoto apenyi nyina ne se nkwada enya kane a ene ode asua de adwumayefo onya bi ene ode ade ne dwuma no nti no na dankwa akufo ado free bra wo ba ye de waboa ama enwuma ne mpuntu ekoso ne nyina no eye enkane ho nsem tia no ani tu adagye yede ko ene sika sema ye nyina no me fa no say me say no adagye nyina me fa no say me na me tu na mo do me nua me da kane me nua so tibara kane sika sema nyina me fa no say do me nua da kane se da me so da kane nke ne nyina me aseda ba ko pene we fumu se o nyina be ya dum na me ko nsutem ani so mo ko mo se ade we di si da na me ka chu say me meye no because now I check we say business as usual na ya dey be we are banner this say no light no campaign you say no vote campaign from me on so no light no campaign no light we say the one and this for mo class meto abama yen e chona me po mo say fa ko Abusia ni okasa ye yonmonya for Frederick Champon MPP amanyoko ni dimu ahafo no South East abato mpesia so ne ejinemu apre ewremu ewomrahye bedwafie ho na ne kasa no ededi wa bra ono ankasa tutu na namo ne mpanyifo bi ede wani kotwa wisi a ohne santemo ekodi puntunwuma ahodo ya ekoso wompotem wonachi ena asem we say efri na no etofom ne kasa no achi no eye enkroto ahodo ya wonom soso ewo baabi ambobo so ibia panyi kwankyerefo etimi bo anan ekọ ho no wonom so eka say editre na nti de play kwan first ya de ekọ charge phone first na TV share iboko yebe TV de say obi energy party se de na ikaba de ya na me na de say nya so ane ye ame ni agri zen keji fry yo kasi aba do si ade anyumna ye nya like fale say na like e de abas kunyo na do si ade kama yes na una manyumna ko ade se o kra kanya se de una manyumna o da bia ye ni ag Baby aye shine we eye esuafo ya wonom ewo enkroto bi ti se dwumam ene edukrom de keka ho ye no wo ahafo no South East mensimo ewo ahase no se oto na se adwom e de amampanyifo se ne kane ni bi na Facebook etua so no Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube no so Sompa TV na hwe so ewo Sompa television so na ebusia na dodan kwa ekufo ado mampanyin enso de to na koma pono so se bra obedi adwa no obehwe ni titru se be ya fem go ho ensem no ebetimi akọ enkan amatememfo nso no yenya bi ede adwuma se ne yese na efata na ne sa yo so ntene wonom aya do mo ma yesa fem go we say oil ne gas no na wasi wodi dwuma so bi ede ma wonom se be ya tena bia papa bi ya no ye terminal no obenya ede ama wonom e Takoradi port wo na waka na honta me wasade we say no enne tetefo no hwehwe ye no enne mei ene ehu bi na dankwa akufo do atimi awie se adwumadie no amoafo apaso akotwa homemo bra na wotwa homemo no panyin ne se be ya gas ena afen so oye ho nsem no ebetimi aboso anase ebuso ewo mai mu ama bibia so atimi akoye wa bra wonom de omo de bra ye no wonom emre ewo kwan so ene won dwumadi nti eno nti eno asa akoye we se na niema pii ye behia wonom nyina da eya de awode aka ho ede ama wonom Takoradi oil and gas services which for me is a bolstered testament the progress we're making as a nation in positioning Ghana as a leading hub for oil and gas services in the region. Not long ago, I had the singular privilege of commissioning the Atlantic Container and Multipurpose Terminal, as well as the new dry bulk terminal, both of which represent critical investments in our port infrastructure. Today we gather once more to mark the realization of yet another transformative project, one that underscores the unwavering commitment of my government. Abaino ahofama ya wowo so beboa ama gas ne oya hodo ehun dwumedie no
etimi akontem so ewo yedie kwan so ene ahodwo kwan so no eno enenam so a watimi ayesa adefefe we say na bra na wo bie dwumadie no adono eninti anwan atwotwo wuro won mai so mabode sem to adonko yeye ewo oil ene gas dwumadie ho afi o man chichire ye ho ene nimpuntu ho nsem so no dodo na edwaniwa ekodi eche dwani monyam so ekota dwumadie no achi na director general edema Ghana Port and Harbours Authority Yewra Michael wono so eji akasemu edi nsem say etuja. This entire space that we are sitting on, in fact, you cut the sod far away at that point. All this place was water. All that has been now reclaimed into land that we are going to use to serve the oil and gas sector. And I want Your Excellency to say that on behalf of GPHA and Ghana in particular, we are grateful for all your support to the port sector. Because today, Takoradi used to be a traditional export port of raw materials, manganese, bauxite, and cocoa. Thanks to you, you helped GPHA achieve the vision of transforming Takoradi also into a multi-purpose modern port, which is competing with Tema and again having a specialized. I will see a penny question for ya Ghana Port and Harbours Authority with Chiano Yera Michael Guje and yet see any no a sedaya wadema abino chese baby and a woman usha Sompa TV so any Facebook or Huninano or chese na ewa yensu abina buamane a ye asase yan tamu motimia this edge sona na chese ampa bina ye bintina seda and what de emano na wasai akache ni no moa one so esha said median was a se wanya wafemu edie sebeya sa adefefe ya wonsa kan no obefa akwanya so ede aye adwumaden ede aboa oban no enchichiriye ne krokro mu na toye mantan sofo ni monyafo kwabna ochredako enso ede abaso bode ne sembo ede ma aban ne se nei watimi ama ensesemu abata Takoradi port ama ababeye abefo dia wo betimi ne eye abefofo dia na sa amanse dwaman so de no etimi agina ewo ko ano. This marks a significant milestone in our nation's quest for economic growth, infrastructural development, and job creation. The Western region, with its rich natural resources, has long been the hub of economic activities. Today, we make another giant step to harness the resources to drive development and prosperity. Abusia ye call and self from Namenkan for a year 21st clinic and for a mount. Etrese siatika ya de de ehwa na wo kwa koto ase se wo to ase twetwon wanentu eye we ya osiremu nso ya we tutu anase wo nase wo namro mu ho no ana wo nenti won ya o ya mesro eno ne siatika ne sanse wo sisi achintini yes an wono efa ho akosi wo namro mu nti ho techema ena ya na eba no sa no 21st clinic 15 branches we bie hwe overseas afa radio nchen ho kumase ase nom ena won sabeka no sunyane Regional Hospital First Gate in Share the Muho and Afei and Kranzan so Ben Children's Park and Miamiano at Dawson Fabe Nefre Esansa ya the Bibiano or two ase ewo ho sanso and a machine treatment ekoso ho laboratory test and a scan service ahudo nyinada wo ye bi na massage no krampo na ekume no misrawo wo ye adwuma bra and nekora betimi akọchena damu ni nyina ye wo ho ko ne ko massage wo body no na nsisi so 0540 311 0540 311 Deda soa ewo South Africa doctors no ene nurse fo no eguso etunyalwa sintin unya ene wonom twetwe nkomo ema wo ma wakachi agiabei so wo Swaziland Zimbabwe anase Johannesburg 0244 915 116 0244 915 116 na watimi ajo so Sompa chede no guso a ekoso wada Roma bomodea nefa wo ho ehyem na enhyirane no so mfama enye bambo emfama wo ne wabusua emo anwa tinapa tentimates anase sadin wo de ba ye beje na yada wase sanso na ntoma ne ntade mpacho de enye dada piece ano sebe nyanka no susu ehya won susu ani je be wiom payentin ya na mo de emono kakra bre yesremu ada we de beggar has no choice nso we ya ne yesremu wo de ne yesika 0598 559802 0598
559802 and 0241 272990 0241 272990. Dear Beba Ayatara one media and as a blessed first on Yakopon Shroud, so one so ye aye dear say be na ebusia ye komo ewo for no southwest NDC parliamentary candidate ya wono so ewo hon monya for Abubakar Sadiq ebusia watimi ayadoye ama boho wode ama achia sefo sebeya won so enso ho nsem ya na akwa twede ama wonom no bibia betimi akoso ede ama wonom botaye ne de keka ho ntia enam so woye afefede we say no panyin no de nkyeremu emaye no say oh ene emi aka se betu ka afin kan abofo kwan no so ahwede o kwan ne dey esitie na me kwan no so ria me kodun kran now ka 7 December Yawra John Dramani Mahama Edin Kunima na umanfo so to aba edimawa me show pose by 2025 kokoro sa chano me pose so sabede o sabede enti ya besre manfo se abaya kwa kotui ka hu se o to ama John Dramani Mahama ne Abubakar Sadiq na by 2025 no be tumi na ya de o na wo de tumi edima obi na okwan enya Ebusia ye run monyafo Bakari Sadiq ni semwachi no monyafo fiavi kwete wono so na etrefo panyin edema NDC amanyoko no wono so gia kasemo no e kan say to work hard for us between now and December 7. Let us go to every home, let us knock every door, let us go to every farm. Wherever the people are, let's go to them and make sure that all of them come out in their numbers so that we can vote for John Dramani Mahama and Abubakar Sadiq. This man here has proven to you that he's somebody. Wadana didi achira mu se oyobi a obetimi ayedodo na sa akonya ne bent no monto aba emfama no trafo panyi de mendisi amanyoko no yewura fiave kwete ena waka we ne krakra mu no ena nana osei afriye ya oyo hine de ma achiase adehye no enso de na ase etoma mpanyifo edi ka madam ase nnuanu amohia nyina madam ase no kwasam se soro ha ne edi suo ho hia pa meda na mena wanu yaba se adana mini ho ba eze wana bo Abubakar ba ha se bitu shi ya mai ni no kasa mo ko se yo ne se ya abai ni kasa be da me na na mo sa se shi ho de wo apa di kan no ebusia ye kwa ye nim na ye bramu wo Ghana prosifo nso akache na wonom ensa aso yankase nua bema ohene ba nana asiedu sentreni ya wodi ne dwuma ewo wuntumi radio ene wuntumi TV station hono wonom kwadu ya omode bono nyina ne se wotonsa de friend se womra na asemu a wogina so ema wotonsa friend no ene se yewura ohene ba asiedu akoka nsem bi ede afa abato no ya wo susu se ebetimi ede pinche no we ne aba ewo afiwesi abatom wabra ye nyina da ye hwe asumdue enim na ensemu a yete ye ne se wakoka ewo kasafidie no so se ne emu amokwa akoto aba no ene presidential de no presidential candidate no ene amonto ne separate days se be ya bibia nso ne be ya si wantan ede ama abato ne no ena prosifo no ete ye no wo kire se da bi wo hwe abonefo sem ehom no ahyehye ya wo pempam no wafia pem ayankono aduosia no a metre criminal offense act 1960 at 29 no ene no ebo ebrent no se obi eye presenter radio presenter na obeka sa asem we se no kwan bi so no na wode ba be ha wo me yasomdue ho nsem titiro ene afia bato aye nyina no ye hwe se ebetimi akonkan nti o magina so ede kwadubo abo na o mo kire se omo invite no oba ya no mo de no ko hyemu a omo cheso omo hwe siesie na womo ede na kwa akowura mu ewo court en se de tie no ye ne di nsem ye chinte no ye hyamo bo se de be frato wo ho bia no ye mfa enka memo afei ye fa kansie ho nsem kakrataw entwem na ye ntime enko ye nim Ghana Premier League match day 12 anasa mark 12 no etimi ehhehye so na eno the House of Folk
etene fie eto atena baako emenso atrema so etimi ete baako ewo ho a na chese sania ensem esitie ewo ho no eno no na sanso so na ne matches no de abekọ so 3 p.m. no esi etie Dreams FC ene Kara United edebebo ani ewo eyetuba Astroturf no so aduana ene Asante Kotoko enso behyiemu ewo nanaje my bedru the first park Nations enso ne Brekum Chelsea de ene beba so Holy Stars ene Eyasamates bebo ani Young Apostles ene Mediama enso ena edibehia wo ho ama House of Lions Pando Stadium ho wonom ne Legon Cities de no etimi ato Dwabechem United nana for suji aboard the park ho no ena wone Accra Lions de no ebetimi ahyehye so ama Gold Stars ene Visions FC de no so no etimi ato dwa ewo ho ebusia yenko yanim na yenhwe senia enema esitie ewo La Liga no emu na ebusia nuada Valencia Sony Rebetis de no Korea Valencia twa 4 eba eye Rebetis nso etimu mienu wo ho Atletico Madrid 2 Deportivo Aves nso etimu baako wo ho Girona 4 Espanyol 1 Las Palmas 2 Mallorca nso etwa miensa ewo ho Celta Vigo ene Barcelona de no ekowie etipeku 2-2 enso ewo ho na yenhwe na EPL no anayefa we nka ho ene Osasuna ene very for no edbesi ani 1 p.m. 3:15 p.m. Sevilla ene Rayo Vallecano de no ebetimi atodwa Lignis nso ene Real Madrid ede ene betsoja Athletic Club enso 8 p.m. woni Real Sociedad ena ede ebebo ani na EPL no enrada sei ena eye games no etimi tutodwa Leicester City trafie ema Chelsea the Blues ebete wonom ewiye kamienu ema watimu baako ewo ho Bournemouth 1 Brighton and Hove Albion etwa 2 ewo ho Arsenal 3 omutume editia Nottingham Forest wabra wonom ntimi asima da breaker Aston Villa 2 Crystal Palace 2 Everton and Brentford de no obia ntimi amfa ball Antonio Yonko atenemu Furam tenefie ema wosufo no ebetwa wonom ekapole nine ema wonom etimu baako consolidated goal no ebaye na Man City what is happening wonom tenefie ema Tottenham Hotspur ebetwa wonom ekanai wonom so entimi anya ho hwe na chese senia Niema sikwa ye nwada ewo EPL no mo no enie Southampton ne 2 p.m. One Liverpool de no ebeba so ema Leipzig so ene Man U 4:30 ye games ne timi atodwa China Newcastle ene Western United de no ebetimi abaso yemfa nyina siase no na yemfa se da PSA ema ye Asante ye boa Benedict wono ene sebofo panyin afe bema safo kantanka azuka mamena wono ase wona hwe MC ahoma social media handles